Kubor nakaslem jong unongsan hima. Komisi benta bentik lakamnya ke jingtheng kali hapok kadong ke senong wa ingdo kador wa senong wa ingdo kala pentip banadu ke sengi balang ke senong kan bu no de kinong yarap ban benyat iki kali lani ki traffic volunteers ki ban pej bat benyat iki kali hapok ke senong ya kate ke jingrai ban bu de ki traffic volunteers hapok ke senong kalong hadien ke jingyo bo na ke deputy commissioner ke East Khasi Hills district ke kong Isawanda lalu haba kren cikilat pathai ko bo menta ke sengi orang ba senong ke senong wa ingdo ubaburan uloong bakani ke jingbo ik volunteers ban penyat yiki kali kamde ban kamai pisa hendai kalong ban weng yiki jing e jong ke jing theng kali khanang ba kanum dan kanu ke jing penwet yiki bayat bayeng kamtam yiki khna school bat kumju ru ba kanum dan kanu ke jing berat pathari yiki jabo jaban hapo kate ke snong kinya parallel tu dulu kimbo begitu minum syak ini begimbo kimi sira kimbo dah kumni kamu kin syak kelam deh kami belum ada nilai profit kalau mulang sesuai banyak belum parking space dengan bukan sih banyak ini tidak yang jengi kalau warak syak problem hari ini kesengi mana kapor daki senam wilayah ke problem kawai kalau kali municipal makan simi kinyut kinyer nasi serum kim jio kalat mal kade ke jing klem kor jo kato kan ning kinong songsong jengi kali bak ki bawan na baru di pak la pak kat habalap di ka wala khanglat ya ka functioning jongka municipal boss ke municipal truck ban kolek ki garbage kala bo jinge ya ki temen ki kro bakinan ru nadu nak tinarum sedu seni bakinan the ki nyut ki tinada hari mele perkat wilayah perkat sani ba yang ini syak sipor di kene ga busni ke ba nila ba ba dokumen ya office institutional office yang SP traffic kan additional SP bayar ni kan dingri ba kilayawan na pertama pi ki press banyarap lem benah kini hakikat kubori fi ba haki media juki ki visual ki print media te kawai kalau bang pak matai ki line ki dan artili ni di page ki bangilan road ni di line ki ba marking ke bahaya kadi nam taki kali but ki marking ki barit ki dei nam taki motorbike ki two wheelers ngimsha ki truck ki bahaya bagaimana yang ni ngimsha ki bus bagaimana yang ni tang haba donkam di dalio permission na kasinong ki sala barwan ra ki sala barwan di hendrai ki baik ru ngimsha bagin penyang de keryang ki penyang parallel tu dulu markani ini kamdei banginnya kamai pisah mereka ni kadai baik nam taban pensuk ya kali kawan ke pai pak nam song ya pai pak na ba tak sam ni dan lain di school bagi pemarjan si sejarong kita di school bagi kena school ni bukan ada kontrol 20 na keleng ki song kita biwan pensuk ina mata juki bat nani ka ki tourist taxi ki bon ba ki bayat nang ki buana syaba ti ni pa bakanum dan keno no ka jing blok ni mereka blok hang ni hawa indo ka blok sini terus biar ka blok sini sos ka blok sini semua ka blok itu di pa bahkan dong berhenti banyak kalau ka masuk 6 taki kali 6 taki banyak kejat ki kena school ki temen ki kro ki di bendan telat bagi nyakir ki dan kahok bagi nyak mbe tang ki ban kari bagi nyak ka pokemon ki pakkan pokemon tinggi dah kerpat bagi dah kentu ya baru ki ba wan berpak kali hang ni nadu la syai ka sengi kat kom ka jing bet ke ba in saben benai additional SP kita ke ngun net nadu syai ka sengi di in happen follow by ya kita ki rules but kawai ka ba dan kam tam kolong no overnight parking mangina lap ba ka jing dan ki overnight parking ha pangipet lembaga CCTV ki bon bah ki nong tu ki ba 1 minute stand minute tak dan si bon pak ki nong lek kelumar ki nong lek ki kam ki bam itana ki wan penyan ni ki wan ki ya ni deklare ki kali nilapat tapi jabo jaban sudah kendong penyan tinggal kerpat ni sekat bahkan ni kesenong kadai juga dalam bosang windo hendai kadai lu nam taki pai ba nong song ka state kila banwan kila banlek ka jingsuk ka jing kulut musim bang ba kin sobha bakin le tiya ni kinum bia pakha kinum ta ka syun kinum bread
ya kini ki jabo hari kasna ngiman ngimsya ban bu ban bret lumar jadi besul-besul bajing pat jika dari bong santam ya ki jabo jaban ro dang ilap kini no open kain buan dari parking kali ngilaya keren di SP di additional di SP ba back street siapa office ki kin sala ini kata ni nak keren syai buat lek ong pada baga dro basong kadai ka ba kumni ka ba kan ni nak keren syai pinya kat kumki rule ki kendon jong ka traffic la ki ba perkainya kata haba situ jika tempo marking kamot katu kadai no parking tang ki balabo pila ban pa ki ba tempo marking hi kamot kadai baik no parking kendiat tang ki nong song ki ba sa si serum tidak balik dari kalirit dari kali he kin dalai makan aruk kin set besar lagi dan kam kana tang 10 minit hiru ki hap set chua kin sami kim dei ban block ini marbai in case kawan kanu no ka jinja ka sosi ha ka sinong kam kan yo mo in case of disaster malak ban keren mo ka berul kam kerki tingin yet chenu ya laki pak kali di ki tinada ngin parking dah kini ngadon ki volunteers nadu rasai bo kamti hidup ipor ka ai de ngingin penterikan baik atom kaya ki kendon ki bangi la yo kaya jinko na kalian di deputy commissioner pada kalian dari SP dan de kidon pat ki bawan ban blok ya to ka parking sya ki bawan snong indo basiwan support kim dei bandrum syadu sini support snong ngakern tu ki bakin pak ben stasi silang surok dari sya ke surok sini kim dei banwan ketua parking si support kasi support jan ka school sinjo wa indo pat ketua don ka parking itu di ketua parking dekat blok itu kita bangun penuh di tentu itu kita wan si serum group ba kimla ban pak rumah jadi kali juga kebening tong ba arpat hari ni kesini kidan kijawan bread nyut shafish po shafish committee hall ngilalap ya ki kerteng lumaki order online ngilalap ya kita ini galadon hendak ngimpa bantat borom iki ngisu be pentip tang pramangi ko ka competition tengi ai warning me iki minta sesi ladang ilap kamot ya kaniru ngin sia krem le ba bor jo municipal baki munu kin le ko itu ngilap berngem iki ngilap peni iki hendai mat kidang yai le si bonba kidang ka jinga tho shokurim ru ya ki gift present bagi la tuan berat seki tikane ka kadi ka bamla balong ke mo isnoba ni kentu biang ya kani ko beri sisi por ru parking kamri tangi kali kamin road mereka de be sisi silang ru ka jingking ka bon na law mali ka wan sini ban ki shawa indo ban ki samtia hangtur ngimsha shu ya ki studi bakin yang hatu silter ke jingking but overnight parking iki kali ora silter ke jingking minum sha shu ki makawara shu pun ke jingking karet ki kali ki bahasa kami itu kawan rak ka blok kawan rak ke jingking jari ki bayar ada ya implement kadai bikin penting juga akan isip gede pagi itu kan dia bawa dah inyo banyo di budaya nasional kadai banang balik kulit di trafik kadai kamu kadai kamu dai tang dah ini mu penduduk po banang di si banyak tiaw ru hak tu po ngai ya ini malu bring lagi hab po de hak tu po angan pha di gini ki trafik de kim kuan na ko di sekolah pi de simje pha de dia syak dia kena pon ini kan pon ini di si mentah baik komisi dia yang makan ke syak tu ni makan dah lah baik lahir apa sebut nama de mensuat de juga ko ma ko makan kalau kita sebut nak ya kita baik de mentah ru wai dok suhan play di si ram de itu juga ayan ni baik ini kita support jadi kau nak menang di baik no ni makan ini jadi skor kita di drill di dalam kita punya kulmar kali kan sebelah persen kali kawan rak lagi anda ni nak school boy marah anda amdan di amdan di dan kali dari pedestrian tu tunjuk nama kali dia kah dia kalau happy bah kena kita fit nama kali kalau baru kena mana kita kalau nampak dia ini dia siap untuk hab dibalik siu hab tiêu với nắng tiền của lọ quật ketika kalau nila ai beda kan bukan semak tak sebut nama kita guan sih sebenarnya ibu bukan ketika kalau pemain kalau bisi bah dia nama tang elek nama tang ni tang nak tak di bintang pun tang dia tang dok sedang lagi jadi tang biar biar kayak ni dia
Hagatiga si Additional Superintendent of Police Kasada Police Station, Uba Yon Suweru, Uladan mentalang na kabantaban batay gi volunteers yung kani kasnong, hagabayade bakaru kompanya yaki kali. Utayu he pulet ulaong bakasnong waing do, kaladan kam manyo no igi traffic volunteers, namar balada kadon ka jingtheng kali hapo kani kasnong, kan kataru wat seduk kitan jayaw bat maukar. Shuk laong ru balada ka dan kanu ka jingja hapo kasnong waing do kan long ka basyam si Tommy ki bor pulet bakin yo ban poi biang por lada ka dan ka jingtheng kali hapo kasnong uteu he pulet laong ru baki khana ki balathong da kasnong banong kum ki volunteers ki de banong ki ba jai ki ba pale ki ba parya ba ki ba dan akor ki nong nya kali khana makanomi kanu ka jinghuri hura halor kadi bang iwan mentakaski ban kamti ya ka ban stang no ek ni ka traffic volunteers nang ni na po stop wain do ngla de ble are likely stop ni ba ka long successful ka long kaya bet ya di ba ti ngai kendu ba di ba stong baburan yung long kuno ladan ni stang do sa wain do namar wain do ku balai keren ne ka top lo kum goi stong ba barjan kiba na block na wain do takut sebu seterang hotel bat sedu sejauh, bat kapur bagi beri besar sentia rugi nung lain bermi nak sentia. Sakut lot kekam kejam berfat. Dia kaling ketika inti ke bah don kampa, mending kapur dan cua. Mengarang hati bahar orang adi Malaysia ni. Dia adi lawan kapuran tu, don official Madam DC. Dia urut hi kan Islam lah thok urut. Dia Madam DC office ni lah thok sa SP traffic ban page ban joint inspection lang bagi traffic yang kelung tinggi kata kapur ngiwan di kapur nang don covid mo kata ngi pendap kamu ba kan keluar gin debet gila inspection tu keleng ci na keleng jong ka office jong SP tu gila tho gila ai ka report ka biang ba kidai bandan ki traffic volunteers banyarap dia ka bandugulit ke traffic ni ko stop window nomor ba kalau ke sekolah ni sebentar dia kali pun jangan dan blok dan baru yang no parking kihapan pun semua lumding jadi nomor kali kita kahap sadar traffic tu kihapun kihapai ke dia ke pasyarum jadi kahap sadar traffic ke pasyatai kahap sadar ke bahang ni kahap lumding jadi di kihapan mare enteng kita ni VIP duties kihap kam slam no hadin tem kala ho kali buat kita ayo mentai Madam DC lah ai ka order i bagi ka operational window kelala ban tung no i traffic volunteers ban pet ya kaya di yang ka traffic smooth flow of traffic hang ni stong di mentak ski bangila di rai banyak pet bangin dia penkamti no di kepat di volunteers so ki ba sedang trikam na do lasai ka ski kinlong ki kena ki ba donakor bat ki ba kalian bagi taxi drivers, kalian bagi nongnya taxi, nongnya kali, kam long polai, long dotakor, kami makan numi kan uno kajing huri-hura. Lakadan kan uno kajing pipituk cina bas dong, lagi kesim ke food numbers jong ke lumding di traffic in charge, phone ki kin sawan banyarap ifi. Di kumjuru nginum petang ke traffic ke belakang baburan, ya kajing kuat ru, namar ba kadang mikir singi bagi beliau ke long sudah pan kuat pan keslong ketang. Jadi kita empat beliau ke bah penjak dia. Nara ngilap pun kita beliau ngin ke bawah baburan ngin condor ngin sapa acangi bat kadang kain ke pan penstom mikir. Bat tetang leng jonga. Bat office jonga ni ai ketika dia ya ke double stong itu bagi kita traffic volunteers bakin trip ha bat ngin dan dekat papi bat baru kita kam kinjai bet Trip ha, dia nyerap pergi, gindan